Ebigambe ebi abigambiro bwabiraye bembira bebembeze bambarira district omukiganiro hamwe n'abaturage begomborera ARBindi hamwe na Rubindi Town Council. Ekigenderwa ky'esente no kwiza kuranzya nguzika kwiha yuwa birori hatwaza omukinte kitweta money market niwo ine cyo rukuguza kandi arwe cyo rukuguza. So omumonitoring iturakora twashanga ngo mu byone biwazo twarire tarwe kiruho. Bamwe aha abaturage bagizire ngo esente za parish development model bazihuriza amatunke kiroto kandi abandi bagambira enshonga eziri kubateganisa umubyanga byabo. Abantu bazo family planning abandi abaturage metu biye. Abantu imodoka ndera bo munete nduru abakazo sanga batironi nyete kurga harya kaho konga kuba kuza kureta report yakaro nyine yashembayo omukujemesa ki abana kandi abana tuyikiriza ngo abana karo abo kujya maporiyo niki nibaki mweshata abana nibija kurugahi kandi family planning ukwezi na yishika abakazeje nibajye none family planning hatecho ito twakikiriza konkana naka ko kugira ngo shembayo nitobutereze katiki ko kugira ngo abakazi bitu nibagira ki nibaza family planning wagira ngo allowances za registration y'ubutimba ngo mukakishasha kandi nyewe tindare bire kushashuho kwe kandi ndiyo mwakoze registration age turuba VHTs turiye nyanti savinga ntusavingira bushakari stegerize nko kwagira ngo tugumisirize konkanyo nyino kwetongita pam ahanyuma ho hakabaho program ya government ya immunization twaza sabuka munte mass training twategereza gukora munito tukabona yo ka sabuni konka ahubwire ko bwashikire obu immunization ntonyeteguye ndukumanta nanye nakubona ka sabuni naje kwe narehiza VHT mutayi wanje narinda kunyeta kwakira materials ngubaka shobundo rya nakuzere tukasigara hagati tutine masanyarazi batubuza itotiyo mu government nigatimi Leaders Tabaro ubwo n'umukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Mbarara nagira ngo abantu binji abari kutwara esente za parish development model omuri Mbarara tubari kuzikozesa umurimo gurugwe ngo kandi abandi bazihera abana babo nk'ebishare by'amashomero abandi bazitumbara ngo kandi binji nibija kuhemuka bwa nyuma bwena hatungirwe kundo kumanyisibwe mu kutambura program mwana nimwe abazitwire nimwe tumuhurire mukazitwara muno muzakombe kurise embuzi kurise punu kurisa tomurutoki amasha utine nandule y'urutoki esentezo enyingi zikahwera ha kamparesi namazima nari n'ikishuba kare kakibe kishuba Tabaro nayongera ashaba bebembeze bona omu district ya Mbarara okutandika kukwata abo bona abari kwanga gukora burungi bwansi omu district chairman naragira nanye hatinyine chairman RC1 wanje yaye tori chikwa karagira kataho odo musere yaje tinkurenga kuno bundi RC5 abo kubo bushoboroza gizireki so ba chairman mukoze samana ganye mureke kutina bagiga mureke kutina abantu bona bari mu authority abo kuba ubushoborozo kabuhebwa constitution ne kuragira gukora ibyo byose me kuba no kora ki kandi tini kiragira kiri hero burungi bwazi mwe niwe kasuba gendo te horror group abantu wabo inizo bari yawe baragambere nijo bari yo kwigure mu freje abo kuba rubuto nguru turukuza kora bamara DC bahe government hereze kurukoro mu biro biki kandi rutagaruka platform gasho kwa Steven Mujoni ahabwa Sky TV agenshonga webale Steven Mujoni omakura gandi obo bari kugumizamo na nehuru iyo kurunda na sente ezo kombeka ward hamwe na nebyoma ebyendware ya cancer muhuru yabe